kakenhun All Regional Party Alliance hakajing Ïakynduh menakas ngibaar kalashim yakarai bakan Ïakynduh yu lat kajala uvi shan mugantan ban batai bat pensai u Halor ke Village Administration Bill ar zakat saw kaba 4 penkela knang baun sunguthu khampa yakarukom sinsyar sunong sinsyar thau habaya kren biginong tho khubor unong elam ka Arpa uba amet ba lingdo ulaong banadu ka sngi balong ka dorbar kerpang ka Arpa kala persya yakajing penkela ke Village Administration Bill ar zakat saw bar hadu menta kimpat pediang yakani kajing penkela kawai pat karai baka Arpa kalashim kalong ban kentu ikipat ba nakinu gisnong kitau ki bempat syah Halor ke Village Administration Bill ar zakat saw khamtam yakani ka bala menjur da ka PDF ki kloi ban leit pensyai knang ban yatip yakajing shisha nakaleng jungi ka Arpa ki don ki an ki don ki kania na ha ka bai debat kadi ka bill ka ba ngi dang stick bai ya ka original bill jong ne ka Village Administration Bill ba kini ke bill ke lapas mentah kepada modified bill kam long ke bab yang pula nak bantah kidol basno jong kini ke jabir yo ke jongi dia ngila sim nak ke gerai ba minta kasingin pan ka pemen gubernur mengin le ya do yu ben address ndiat yo wiki concern ke bedi nak bantah ke jabir yo ke jongi nak kalian jongi ke apa ngi kloy ngak sutu ke bupai ba ubalapan pau ya ke jeng kumun mereka kalau upai bak mentang upai yo ke modified bill kathok kumno ke kumno batit de zabur batit temengi ki member ki MDC ni bak katuk ade le segi baru interest ban tip ya ka ndek bobon kim tip te aga bede bak ne ka bin bal kila persang ban kesan da ka baki weng ya ka close bak klain da ka we ka close ngan so kita kilo ki bakala bana kalian jong dia pro habaki inshallah kita ki poin jongki kumal om neba lada don kam nakalang jungi keluar bangin khot ya ka rally ki jong pai ba kat kum ka rule kat kum ka ain kat kum ka constitution ka transha yangi bangila ban protect ya ka judge ben rio jungi ka bangi oga de ka schedule tribe ha ban da kanu ka balong reasonable restriction leng ba kita ki kendon ngila ya sai halo kata te nakalang PDF kim sim mala ban ajubab te kata kadang ko wege ke bas ngopsi apo house but what kim sim kwa wat tong dibir ki suyong be sacak to ya ya buat be suyong nombak te long tong gila nunur te kamun am petang kata hab benya tai benya thir benya sei kini ya ki jutang di bele ban chong ya kata kan ya papi pila